जों बाक्सा हंगै मानो DSF निबो मंगलायसा नै बाचिनि फुटप्रिन्ट तेसिनि सामं दफागो स्पेशली बै एप्रिशिएट खायथों खायाथों आइगेबो दंगो फ्यूचरबो दंनाय दिनैनि प्रग्रामाव जों बरक बांगिया तेसिं जों program cengma saka chini okra saka no borok bangya ke hall chikon naka ke ba chakamang. But my dear friends, ang omona sanai jeng borok bangya thang, we will continue to contribute for our people, for our students among ka sang samai tangma tongo bon bai khathi thai kerei jeng borok bang khang ke sibina jeng program khaine haya dini khorob bafana जों खायखां program जों mo bukhaw ma tongronai DSF borok bangma baya we are a quality leaders tini divisional leaders songo sini college leaders songo angir no koinai especially bo phainai hnoi ni rok organization ta khaidi bukhaw tongkhang ke give your full do the best जे मानसाक जों मा साक्थार लायनाय जों जतनो कलेजाव थाङै बाक्सा पाइनाय पाइखा निनि फ्रेन्ड्स नाय नों कलेजाव थांगिया नि फ्रेन्ड्स नाय नों डिग्री नाया you do it for yourself same thing nini muchuk mung tongkhang ke contribution towards the society and student community niro buina tanai di niro ni bukhano khana di angneron omono koinai tini chung oro sini venue nuai auditorium sini Solaris division ni under klaye te khumulong unit te sini khumulong degree college betongo angneron koinai bus kang salo jeng te bus samma khailainai ma sakthar lainai te joto division final especially Gondatisha LTV Town and College Committee, Sodor North, Sodor South, Sodor East. Niro zoto no faika, niro no paifle hambai teibe. Sini 56 Foundation there. Sing Mia Fro, sini officer, sing flag host kaika. In presence of sini Federation President Mr. Samrat Devarma. Borok Mia Forano, puno nibagai thangka, sini Pune unit, DSF unit, the fresher, meet tongo. Baksa confusion imana jeng tini simi program khai tongo hnai. Haya jeng mia fro jeng flag host khaika, jeng gathering khaika. Then tini ingke jeng whole program khaika. Jeng amono masinai. Te town and college committee jeng joto no basa gai jeng borom ro laika. Recamang nerok joto khana kusung जों थांनाय MCC wo जों एडाप्ट खायखां अक्रा रंनो सागामोसोबो जों आरो सामंग न DSF नि एन्थेम नै थांनायनि MCC wo जों पास खायै रेजुलेशन नाव आमनो जों एडाप्ट खायखा सां जतनो कयनाय सिनि DSF नि प्रोग्राम ब्रंनो सिनि DSF नि एन्थेम बिफोर program cengani sekang amno जों rosabai borom rolai जों cenglainai hnai angero no koyo nero confused ta nangjak bokhaw udru mudru ta nangjak जों MCC pass khaijak nero omono koinai जों oro samno adapt khaijak boni bagai any program, let it be fresher mid, let it be any kind of program angero no koinai Oro samong no chini TSN and them no. Jeng je mansak serang lainai te promote khai lainai.